November ni som bathum sang ni som ni pakhat in rin ni ani e ngai thatu le thlir tu zong zong te chi bai vek ule boina re thailo Myanmar ram tual chung boina le indo na thu thar ngai thlang o kum som thum pasari mi Frontier Myanmar News Managing Editor na thok thin American mi Danny Fence tar chu Burma sipai sarkar chuan kum som pakhat lung in tang turin achung thu arel sakta athona news magazine le website rangun ko pui chunga oma sual sipai ho rowa taka mi pui ho chunga tharum thona chanchin kim chang taka jiak thin tu ani ama hi kumin mei thla khan Myanmar ram chosan atum lai takin Minkeledon airport amanani Myanmar sipai sarkar in thu nei na an pong lak lim khan media sang sang ta chu nek chepin an omhala journalist tam takin man an toka sipai sarkar laka helapu an nia an chungchang thu hi sipai sarkar chon bias takin angai tu thin ani chanchin bu mi mai ne lo mi sang tam tak man khomin zela an tang mek ani kumin February thla atanga sipai te ro rela du lovin Myanmar ram mi puite han chuan protest nein ram chunga boina sang sang a chuak tana mi sing khat chuang man ani to mi sang kha zani chuang ti hlum ani to bok thamasa khan Myanmar Military Council sarkar chuan zel tang engomazat a chua chung jinga chon Danny Fence tar hi atel ve talo ani nimina kota a in lan hian sipai ten ama an puna hi dan bot chiana fin fiana chiang kuang tak an nei lo chung poin kum som pakhat lung in tang turin achung thu rel sakani US sarkar chuan Danny hi chua zalen thoi turin an nge na kovel ram sang sang le human rights por sang sang te poin Burma sarkar an dem hle ama din saktu alowa thanzo ong chuan dan ponama khosa te ne na in kung kai wang illegal association le visa chungchanga thil fel lel om wang tin an pu ani ati Frontier Myanmar News Magazine staff te chuan kum som pakhat em lung in tang tura achung thu anrel chu rap thlak an ti thuan soya a beidon thlak hle ani an ti Fence tara legal team te chu hemi chungchang thua Permanent Secretary Ministry of Information chu biak po antuma zona siam anrem titlat lo ani Yangon South Okalapa Township Inua Konga Ukiomotun anule pa ta chenai na November ni somjing lam khan Military Council in waran lekha tarin an kal sakmi amai tual chung mi pakhat chuan kasia tanin chu ina chuan lu chuak an omang lowa a cheng ta po mitlem te niang an vakal saklai tu manom lowa sipai le police tam takin an vakal sakani ti in Radio Free Asia ril chutia waran lekha tara an kal sakma hian in chunga lutin an dak pual bok ti hriatani chu waran lekha chuan ambassador hlui Ukiomotun achu section 17 manga thu boy an siam sak ching fel tu le athil nei khoi che theilo te waran lekha tara chu sakani thu Jammu Thuri Township Court Magistrate muang luinan October ni somni pakua a order ati chuana thu achuang ani Ukiomotun hi UN ambassador for Myanmar ania sipai sarkar hian Myanmar ambassador atan an pom to lo ani ama ero chu Ukiomotun a hi National Unity Government NUG sarkar chuan an palayatan an lapom reng thung ani Myanmar Military Council thupuang tu Information Deputy Minister General Jaw Min Tun chuan fir fiak te nena inzomna nei te thil nei zong chu kal saka lak sak thei ani tu Home Ministry in thu chu asiam towa chu wangin kan kal saka ni tin a soi UN to Myanmar Ambassador Ukiomotun hian February ni somni parukhan UN Assembly a thu nei na pong lak tu sipai ado dal thu le CRPH cha thop thu a soi chuak ani Myanmar rama NUG CRPH le PDF te nen inzomna nei tia Military Council in chena ina kal sak chu somsari vel aom to ani sipai sum dona pakhat Myanmar Business Corporation chu fir fiak sum dona le dan pona nol ani thu National Unity Government NUG sarkar in November ni som khan alo puang to chu sum dona nena in kai hnoile sipai thil siam zuar te chu hremna pek tumin NUG sarkar hian a en thlamek
National Unity Government NUG hnuaia Ministry of Trade and Commerce Department lama sum dona lam enfiatu Paul Inspection Team lam hmudanin sipai lam sum dona Myanmar Business Owner Limited le Myanmar Business Corporation ten sipai ram phatsana athil tina kongsang sanga tranpuina kongsang sang in ape ani ti an muchuaka chu wangin chung company te chu dan po na anolin until siam chuate po man le zor an khap zui ngal bokani NUG sarkar chuan an thu chu azom lo da chu sipai sual rong bol na thlop tu an ni angin an chunga hremna pek an ni tur thu an puang tel ngal bok ani Myanmar ram chunga thu nei na pong lak ani nu thlakwa chungin sipai ten poisai lo mi pui sang khazani somnga pathum thatin mi pui sing chuang an man to bok ni in AAPP Assistant Association for Political Prisoner chuan atalang heli si February ni khatatanga November ni som pakhatin kar chunga thil thleng record ania hemi atel lo man tok le tha tam tak anom thei thu AAPP chuan an soibok ali sang tak talandana chuan Spring Revolution chungin mi singkha somthum pali man ani towa tun thlenga man tok ta chu mi sang sari ja somli pali ni in zanhi somriat pasari an chung thu rel fela zela omme kania chung zinga chung kum som pariat hoi lamno pang pani antela mi somni paruk te chu thitura an chung thu rel fel ani to boka chiti rualin man theina warranty chuato bibo mek mi sang kha zakwa songa pali anoma chung zinga chuan thitura an chung thu rel fel to mi somthum pokwa anom mek bok ani Mindat Township Phum chunga Chinland Defence Force CDF ta chuan tun hnai ni som chung khan matupi atanga ron chuak Myanmar sipai convoy chu voi engmo zat lambunin November ni som tun kan ni lai ni thleng khan sipai somruk don thato in anin chal sipai convoy hi armor vehicle pahni le truck somsari velania matupi atanga Mindat an panna Chin State Chimlam Kong Mel Zavel an zo chungin trum song pathum te me ulambun an tok man ani Mindat CDF to puang tu oman chuan tun ka thole ni a trum ni lai ni khan trum khat an beiti soin lir thei tam takan neya ma se mi le sa an nga tok lo thung ke ni lam chuan puak thei thil manga kan lo bei lo le kan lam buna ani na tak soi chuan mel lung somli pariat tanga mel lung som palina an thlen tengin sapel takin kan pel ani ber ati CDF lam report hi adikem ti finfiatumin journalist chuan an beingia lama se angai ang bokin an hlot ling le ta chuang lo sipai lam hian engma an soidu tlat thin lo ani hek in beina thleng zo za ya hian CDF pasal tha pathum chawin liam an tuara kum somsari pathum mi pasal tha phan chang nei kio ero awan duai ta jinga hian atel ani heti hian hria thei china Myanmar sipai somruk chuang an thia liam tuar tam tak an omlain CDF lam mi pathum chawin liam an tuar ve thung ani he convoy hi ati te chuan Pokoku Township Makwei region atanga ron chuang ni in Mindata zanan reka October ni sompali khan matupi panin an chuaka thatopa matupi thlengin ka ni ngot chu ke kal masatut intirin CDF te chilpu bum kam thian reng hun an mangani convoy in Mindat atanga matupi an panlain ruabohok surin CDF te chachuak tur adang tlata trum ni an lam bun thei ram chau ani ma se an kirle lam zong ama ang ani talo na samai Mindat CDF te regular training na ani ta hota koitina an lam bun ani ta ber mai ka ngai dan chuan Mindat CDF te hi min ngai de ma ni kan du ang zat man ruwa chu nei nga tila chuan kan sopra panga trakpo kan halbel chawang ti in o man chuan a soi April le May thlapo khan Mindat atanga matupi panna lam liana hian in beina athleng zau towa April thla khan CDF te hian matupi atanga Mindat lampan sipai convoy sipai omsa te puitu tur an lo lam buna kha thil thlennu khan in biak na nein sipai te hi kaltlang an phal saka ma se a thale maya helam liana vek hian sipai convoy an lo lam bun le tho ani hetiang boruak kara hian suwa sipai ten Myanmar ma thlang lama beipui operation anuwara tha an thlak don ti tu thang aleng chiama beipui an thlak ta nge Chin State ma lam le
khotlang lama sipai omsa te puitu tur tamfe tirlu anni hei wang hian mihring lam anin dai ta deuh nen ral thuam lama chin pasal tha te an lo khan lo hle maya an din mun thatna om chun chu an ram cheng se tak an tha chiang em chu ani operation anurata anti aron nei ve khang lang hi alom om jok a chan chu ke mani ram chu ngei aron dai ru ta kan tlang ram hi oi bung le cheng che tak ania heta hian kan in khat na sa le bok helai tlang kara ngat ti chuan sipai teng le lai pui te atang kai te chiam lo tlat tin thlo na manga min ron be an tumani poin a har sa ve kho pang ti in min dat cdf to puan tu o man chuan a soi Myanmar sipai chuan tololte veng dang sual huai ti hrelowa pasal thapol phua chaw ve tak mai People Defence Force PDF in ti ten lambuna an lo sop zek zel awangin dam chuak chhun te thin remin thingtlang khua pakhat an hal zuin an bei zui bok katha PDF te hian thingtlang kho te takte model lei kho kianga sipai te hi an lambuna somni zet an that nge nge a an tha tak lo sipai dam kho chuak te thin rim hian November ni ria tho tan ni khan Sagaing region katha township puam chunga kho te takte hian an ngam tok an zong ta ani ber chena in som pani zet hal sakin silai an met puak tur tura khomi pui te hlau tlan chia te chu silai le lai pui mangin an kap zui ta ni khot tual mi pakhat kum som lami in a soidan chuan sipai te lai pui puak siper hian no pang kom ngami dara le nung zanga liama modar lei khomi sang kha zangar vel jinga sang kha chuan khua an tlan chu san ani sipai tharwal ten an ral thuam fang kim nen lai pui nen roin thingtlang khomi pui tlan chi an beya mei cheno pang pakhat an hliam thei sang ti nan chu matupi atanga ron chuak Myanmar sipai convoy chu voi engoma zat lambunin November ni som ni lai ni thleng khan sipai somruk don that to in anin sal sipai convoy hi armor vehicle pahni le truck som sari vel zet an nia matupi atanga minda tan pana chin sta chimlam kong mel zar vel an zo chungin tum song pathum te meu kan soita kang khan Chinland Defence Force te hian an lo lambunin an lo sop nek zel ani Mindat CDF to puan tu o man chu atun kar thole ni khan tum ni le ni lai ni khan tum khat kan be ti in a soi nge ani April le mei thapo khan mindat atanga matupi panna lam liana hian in beina a thleng zau zawa April thla khan Chinland Defence Force te hian matupi atanga mindat lampan sipai convoy sipai omsa te puitur an lo lambuna kha thil thlennu khan in biak na nein sipai te kaltlang an phal saka ma se athale maya he lam liana vekhian sipai te hi an lo lambun le a ani khoi noi le chiam mai ani ole tun chuma tan chon khami chin kha kan han du tok ri phot anga chanchin thar update tak nen kan lo le don nia kan channel min la subscribe saklo video ta jinga khan inom chon subscribe ti kha meta milo subscribe sak ve ngei turin kan han ngen chowa tin kan video upload thata hi in lo muwa in lo don ngal zel theina turin nangmani tan po all samjok dona chu wang chuan notification bell kha in metanga ola in da don nia in zafa in hring nun kong man zel na tura le in nun kong kal zel tura du sakna sang ber kan hlan non le a cheu